anggutaan bapak Sidin ini Jenny jadi nang lawan ibu sekretaris rapi. Kami ucapkan terima kasih tupang lagi mudahan bu hentian sa anggota rapi. Ini pengarannya ini pang rapi kepanjangannya ditulisi ujar radio antar penduduk Indonesia Sidin nang Mamadahi. Jadi andaknya lokal kecamatan Jurong nang Beto Ampar juga ada di Buete. Jadi nang frekuensi radio digunakan 14.274 Bangai titik 0 Im Haji di akhir. Jadi tak lupa sudah ulun ucapi mudahan bu hentian sa anggotaan ini atau pang anggota nang dimana berada seluruh Indonesia kami doakan hari ini mudahan bu hentian sehat setiap hari gawian bu hentian mudahan diberkahi nang belum beleke mudahan nang dapat laki nang belum suah inyak mencoba tinggal di rumah kita aja lawannya. Ya Rasulullah Ilahi Rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam kami menjawab. Jadi menyahut lamun kawasa bertahan. Jangan menyahut kita tunggal palihan. Istilah kata kita nih menyahut lamun kawasa bertahan. Jadi sekali lagi ulun membuliki akan Assalamualaikum ulun mengucap salam. Belum lagi cilang. Jadi menyahut lamun kawa didengarkan. Jangan pian menyahut cilai asal-asalan. Jadi menyahut ulun membuliki akan Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam kami menyahut akan. Pinanya paman ini kada bisa menjawab pak. Karena Sidin bangai muntung aja nang karijut-karijutan. Jadi pangsalam ulun membuliki akan pian tupang jangan sakader mendangarakan. Jadi nang salam ulun nah ulun bulik akan Assalamualaikum gesantian beretaan. Waalaikumsalam kami menyahut akan. Sidin kisah rotopi dibujurakan. Jadi nang lawan bebas selamat nang betemuan. Lawan ibu-ibu di sini nang sarumahan. Padahal bemadihin kadada acara susunan. Berarti amploknya di sini dileinakan.
Istilah kata cukup gesan makan amunnya madihin kadada di sini tadi nang direncanakan kikira tuan rumah duitnya menyediakan menyediakan ya jadi pangulon di sini melanjutkan lawan tuan rumah kami ini khusus menghibur tuh sempian lawan bapak-bapak seanggota rapi Kalimantan Selatan jadi nang pastinya sebelum madihin berjalan lawan tuan rumah kami terima kasih malam tadi guringan karena Bang Sidin menyuruh kami berebehen jua Bang Benyu teh maulahakan kamanisan karena nang maulah cilai bujur maneh tingawi haja sampian jadi Bang Sidin laki ada beisian ujar dengar haber waktu nang minum benyo kami nang bepandiran ujar tadi kakak ini nang laki Sidin begawe di perusahaan jadi perusahaannya Bang itu tambang jadi lawan pian hari ini ulun padehe atau bapak ibu nang ada di sini jadi pian bu masihlah ada lagi jadi ujar Sidin kadede beisi lagi sedangkan tadi beputo ngini anak bini-bini mana cilai mungkin jadi pangul ya jadi pangulon di sini melanjuti ngaran orang nyalih pak hari ini tak benyake amun bakumpulan 5.000 saikong buan pian kada rugi ulun bemadihin banyak ada di sungai malam tadi pak ai kami nang bemalaman ditawari kopi kami menyahut kada usah diulahkan ujar kami mari putih cuman tuan rumah kada paham mengerti jadi benyute Sidin maulahkan cuman teh tunggal pak ai wadai mare kada di andak jadi bang abang hanya aja datangan apian kasine buai nang bedudukan ngini tuh bang kami job nang belainan kami tuh ada job pak haji nang tuh undang ada ngini tuan rumah amploknya menyediakan tasarah sempian nang apa diucapkan ulun kada mengerti suara kada kajelasan jadi pangulon di sini melanjutkan sebelum bemadihin kita nih berjalan ibu baju habang nang awak saling kenalan pian kipas angin buai nang melindungi sampai pangulon angin kada tarasane jadi kipas angin arahakan kasine pian nang awak gena kahambin bajauh lagi bajauh ibu oh iya
jadi pang bepa nang bangaran bepa Gusti sidin lawan ulun buwe nang Mamad Dehi ujar ibu nang genal sekretaris kami jadi pang pinanya duit banyak beisi apa dehel ulun kada minta duit hari ini cuman ngaran ulun maulah pian sanang berarti harus mengerti jadi pangul ya jadi pang buay ulun nang malanjuti jadi nang lawan pian itu nang ada di sini sebelum madihin lanjut tepuk tangan tuh sekali jadi pangulon di sini permintaan oleh nang acil-acil bapak-bapak samuaan ini pang tempatnya di desa Asam-Asam kecamatan Jurung lamun kabupatennya ngapa bapak Bangaran jadi tanah laut Kabupaten Bangaran jadi alhamdulillah kami pang di sini buai kawa mengabulkan hajat tuh sampian nang sudah maundang jadi nang tidak lupa kami pang bersyukur pastinya lawan Tuhan jadi nang lawan ibu di sini ulun ucapkan atau jua nih pang bapak nang ada di belakang ngini bebinian sudah kabelekian tampolo kita kai betemuan bemaju sedikit tanyaman bepandangan jadi pangkaai ulun nang mana kune siapa ngaran pian ulun Desi aliwar matanya cilai sambil memandoma amun atlet gulat ulun nang kadewani kalau disumbelitakan be ya cilai lo disumbelitakannya jadi pang ulun kadewani lawan pian karena ngini sidin ada nang kabisaan mun diambil bini ulun jelas takutan kalau pinapang di rumah ulun dihambelingakan dihambelingakan jadi pangulun ini melanjutkan kepada abang-abang nang bagawe di perusahaan jadi nang lawan pian pinanya ngitu sidin bangai nang to belum makan makanya kesini kada hendak menuntiakan jadi nang lawan ibu nang ada di sini ulun sudah mengabulakan lawan tuan rumah nang sudah menyuruh di sini bemadinan jadi nang tidak lupa tampolo nih tak dapat kita nang perkenalan na rumah banyak benar bangai nang nih masukan paksa ditagih 5.000 saurang jadi bangai pian 5 jadi gitu jadi bueng itu kada tuh tagihan maulah ulun sopan jadi pang ibu maong kaya kan sawiran jadi nang tuan rumah pinawa jadi kada kala sekretaris tadi nang hendak menyawirakan maliwar sidin nang maambilakan ini duit siapa tapi lain duit pian ya jadi pangulun di sini nang mau ucapi terima kasih banyak kepada pang ibu sekretaris rapi gitu bang. Jadi wan pian ulun doakan hari ini mudahan panjang umur sehat setiap hari
Mudahan pian dilancarkan rejeki, mudahan pangkuat masa itu nang laki, sehingga pang ibu pulang betianan lagi. Betianan lagi. Ulun duit nih diberi, jadi nang 20 mulai pamulaan tadi. Jadi Bang Sidin Bang ai hendak menyari ke ujar 20 untung juga diberi. Cuman pian memberi buai nang talam bete, jadi nang 5.000 masih nang ada lagi kano anak bini-bini. Bila hendak memberi montong nih di kantop dingai kelihatan gigi. Pangulun di sini melanjutkan, terima kasih lawan pian ulun ucapkan 20.000 memberi wan anak pian, jadi nang 35 sudah nang duit pian. Ane 50 sidin nang berenayan, pinanya tuan rumah lagi nang belum sawiran. Jadi pangulon di sini mau ucapakan acil tuan rumah ulun sakader begeyen. Terima kasih memberi nih paman 50.000 kade saling suaraan, jadi nang mudahan pian nang panjang umur selalu nang sehat badan, mudahan hajat pian paman nai dikabulakan, mudahan pang bini pulang lakas beisian, mudahan pian rezeki dilancarkan. Nah 50.000 tuan rumah memberi sawiran, berarti pang sudah nih 200-an. Ladini tak lupa lawan pian ulun ucapkan, pinanya ini duit sidin nang menjulungi, duit anak pian tuh nang menjulungi. Lain ini duit ampun pian paribedi. Terima kasih lawan bepa hari ini, kalau pina ada buhan rumbungan nang behiri, bangsa nih duitnya nah ulun panyumpani. Jadi tak lupa ulun nang mau ucape, jadi dengar habar Pak Haji nang ini, sidin ujar anak 11 ikung beisi umah. Jadi 11 ikung kakak juga mama deh, jolon banyak benar kayak pemain sepak bola kesebelasan di TV. Jadi nang lawan pian ulun tahu resepnya, nah ulun mau ucape sidin nang banyak anak bini kada bakabe. Labak acil nang mungkal berapa jua anak pian, cil pian beisi, jadi 2 ikong jermasai di beisi, ngaran bebinian nang lamak pindah beisi. Saumpama kita hendak membunuh Yahudi, bila hendak membebem kada usah dilepiki. Padahal ulun belum suah merasai. Jadi nang lawan ibu boleh nang uji coba gue pada malam ini. Kalau gaya aja lawan pian tukang pasti, bila nang hendak bujur main abuin umur kawai ulun memberi. Kalau gaya aja lawan pian tukang pasti, amun orang banyak bepandir malam ini, ngalih buai juga kalau pina ada menyariki, liwar cangang sidin putungan hendak memberi.
jadi bang di sini mau ucapakan jadi nang lawan amang nang memberi sawiran liwal awak sidin ya waktu kenalan kayak tuh pemain ngabang itu nang jaka tinggi atau kentong jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ulun kaai duit nih ada duit sawiran bila hendak beleki ngini anggap patalian jadi nang lawan pian berbama angger jujuran 20 juta lah. amun 20 ulun kade betawaran saka ai jadi nang masalah murah kaai ngaran jujuran kada kawa diutamakan karena dengar haber kadede jue sugih kita karena jujuran cuman dicari ujar orang keberkahan jadi nang lawan pian lamunnya 20 pasti ulun adakan jua nang tiap malam ulun beri kapuasan jadi pangulon di sini malah jutakan jadi nang jadi nang lawan pian ulun ni ma ucapakan oh mani benyu aqua nang dicucukakan padahal hari panas sadang tuan rumah teh es diulakan jadi pangulon minta menyanakan pada hipno Pak Haji nang sudah maundang imbeh tengah hari kada lagi bemadinan jadi terima kasih gue lawan sampian ngini pang tisunya pina babau masam pinanya nih tisu di mana dikapitakan terima kasih ulun mau ucapakan oma pisang kijo pinalisut jadi jadi nang lawan abang nang buhen pahapsian ujar bemadihin kami nang tuhin tadi kada jadi dimulayakan mana pian bulik paman belum ampian apin nanya si Din tuyat sudah kapan natan si Din mah ambil HP sekalinya ketinggalan jadi nang lawan kakak ulun nih beta kon pulang anak pian gak bo? Oh lain kah? Eja mau banyak benar nang sokangan janda ibu janda di janda juga jadi pangulon jadi pangulon buai melanjutakan ujar ngini janda buhannya ai beduaan jadi nang bila janda suah merasa akan ayo pang busa dikit dikisahkan pengalaman jadi kisahnya nang ala kadernya jangan kisah nang besalawakan jadi pangbuai ulun melanjutakan jadi nang lawan pian ulun menghibur pulang hari ini pang paai sudah jam 12-an mungkin sampai di sini kita bermadihinan karena kadede lagi buai tak lihat sawean jadi pangolo
Lamun 2000 sidin hendak memberi sawiran, kikirang itu duit lepa duit angsulan. Jadi nang 50 sidin maung kayakan, kikira 50 berarti bemadihin ulun melanjutakan. Jadi madihin sampai orang ajen, jadi nang lawan kakak ulun memadahakan. Liwar hari-hari kada saling gincuan. Wajar aja sidin ujar masih bujangan, lain kayak dihiga patok kahabangan. Jadi pangulon bu ay melanjutakan, jadi nang lawan bapak di sini sabarataan. Sambil tuh hari ini kita mengenalkan kepada pang bapak nang saanggotaan. Jadi nang buhen sidin ngini ulun ucapkan, ulun pang mencari mana tadi nang cetan. Jadi pang sidin ada memadahakan, ujar sidin ngini nang nesa anggotaan. Jadi nang lawan pian ibu sekretaris nang anggota rapi. Jadi nang jua bapak ngaran sidin bapak Guspe. Oh salah sambet tadi. Oh jadi bapak Guspe anak pian berapa ikong beisi 3 ikong. jadi jer 3 adalah tuh nang bujang pak nang bini-bini. Ada benar. Jadi pangulon lawan pian mau ucape, kalau ngini ibu siapa dinamai. Jadi acil umbran ngini nang anggota rapi, kalau nyapang pian nang belum beleke. Oh mapang matanya lawan ulun mamandange, kalau pina malam pian nang tak ingate. Handakah nomor ulun nyaman malam ini PCO. La PC. Jadi pangpian ini nang dinamai Desi Kartika nang ujungnya sari. Lamun nang lalakian bisa salah tacangange karena pangarannya andanya di sini. Jadi pangulun terus nang mau ucapi, bila nang walit hitam ngaran beba dinamai. Bertinggi di sidin bilanya pang beliur kawa ditukari, karena ngaran sidin sudah walit dinamai. Cuman nih walitnya kada bisa tirabang. Bapak sidin ini jene, jadi nang lawan ibu sekretaris rapi. Kami ucapkan terima kasih tupang lagi, mudahan buhan pian sa anggota rapi. Ini pengarannya ini pang rapi, kepanjangannya ditulisi. Ujar radio antar penduduk Indonesia sidin nang mamadahi. Jadi andaknya lokal kecamatan Jurong nang Beto Ampar juga ada di Buete. Jadi nang frekuensi radio digunakan 14.274 bangai titik 0 Im Haji di akhir. Jadi tak lupa sudah ulun ucape, mudahan buhan pian sa anggotaan ini atau pang anggota nang dimana berada seluruh Indonesia. Kami doakan hari ini mudahan buhan pian sehat setiap hari. Gawian buhan pian
mudahan diberkahi. Nang belum beleke mudahan nang dapat laki. Nang belum suah inyak mencoba mudahan dingai. Wah ma ading tuh siapa gerang nih. Jadi pangpian mudahan kaina apian lakas beleke mudahan juga pian mudahan nang dapat bine acil nang belok mudahan man dapat laki mudahan nang bujang kita lakas bebine jadi pang doa sudah ulun ucape ayo saberetaan tepuk tangan sekali lagi sekali lagi. Jadi orang ajan paksa kita empihan hendak madihin ulun nang tatarusan kepada tuan rumah nang menyediakan mungkin sampai di sini ulun bemadihinan ayo hatu pangis pian diulahakan. Jadi tuan rumah hai ulun nang begayaan jadi kepada bapak ibu beretaan ulun minta maaf bila ada kesalahan karena tadi orang ujar nang sudah ajan mungkin sampai di sini kita nang betamuan mudahan di lain waktu kita nang panjang umur kawa betamuan pulang ulun hendak besatop dinglah saberetaan sebelum bulikan 5.000 seorang sedang besatop ulun sedang betahan karena paai ulun juga nang kauyuhan jadi sampai di sini ulun membawa akan banyak meminta rela minta maaf beretaan juga terima kasih nang mana pian duit lawan ulun memberi mudahan saberetaan dilancarkan rezeki mudahan beretaan kita kawan naik haji jadi penonton ulun nang mengakhiri kalau kaina ada buai sumur di ladang boleh hai to kaina kalau kami menumpang mandi kalau ada kaina berumur panjang mudahan beretaan kita kawan bertamu lagi sedang bersatop ulun sedang berhenti madihin ulun satop wassalamualaikum madihin ulun akhiri ilahi terbang bersatop suara betahan ya berilah